Nungsirabe Tilinausing, Ngasisu Amuka Mahusagum, Allahgi Zikr Matik Magunsin Matang, Hadith Tarak Mokpun Kangmenarase. Kuntrag Matoi Suba Hadith. Hazrat Abu Razin Raziallahu Anhunhai. Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam Nahai Biramne. Ay Nakoi the Din the Maru Aibwa from Take. Masidagi Nakoi na Dunyam Sung Akhirat ki Oiba Afava Fangani. Madri Allah gi Zikr Tawbisingi Mazlis the Tatana Fammo. Amasung Naitom Laib the Sungam Zerimakai Allah gi Zikr the Chin Leng Hello. Kuntragani Toisuba Hadith. Hazrat Ibn Abbas Raziallahu Anhumanahai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam the Kanagumba Manahangatay. Karamba Migi Manak the Famban Aikogi Damak the Hena Favage. Hai Birake Mahapu Uraga Allah Ning Sing Lakiba. Mahaki Wahidagi Nahaki Amale Hengalak Livo. Amasung Mahaki Tabak Uragal. Nahana Akhirat Puning Sing Bapok Liba Misak Adugi Manakto Pamban Hena Fay. Kuntragum Doi Subahadis. Hadrat Anas bin Malik Raziallahu Anhunhai. Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Nahai Biramme. Kana Gumban Allah gi Zikr Tauraba Masung Allah Vuki Vidagi. Mahaki Mittagi Pirang Marikhar Laipak the Takrabadi. Kayamat Kin Mitter. Mahakpo Allah Ta'ala Nazab Piroi. Kuntrag Maris Subahadis. Hazrat Abu Umama Raziallahu Anhunhai. Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Nahai Birame. Allah Ta'ala gi mafam the drop ani amusung dark from ani the hena pamba posak amatalite. Amana Allah wuki budagi tarak libao mit ki pi gi drop ani subanao. Allah gi lambi the chin takive e ki drop. Dark from ani dudagi amanao. Allah gi lambi the chatpagi dark from khudam when uful natraga Allah gi lambi the chatpadao asok apan yaw kibo. Ani suban Allah gi farais bang thok with the tak with dark from. Kudam when samaz the tawbugi natraga hazgi safarado tak with dark from asinachumbo. Kuntrag manga subahadis. Hazrat Abu Huraira Raziallahu Anhunhai. Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Nahai Birame. Miyoi Makal Taretlay. Makoi Singadu Allah Ta'ala Mahaki Rahmat ki Urum Tang Hanbigane. Mahaki Rahmat ki Urum Adunatana Numid Adudao. Atopa Urum Amatalairoy. Makoi Sing Adudi. Ahan with the Wayel Chumbaning Tau. Anisu with the Pakangli Sabi oiring a the Allah gi ibadat Tawbun Nupanu Pising. Ahum Subado. Masjid Tatlago, Namas son Nabagung I hack late in a wakal tamli with me. Marie Subado, Allah get the magnum sin of a maram de ge unaramba masum kain a kibamioy ani. Manga Subado, Masang Mato Chang Kon be, Kazakrabi amasung Sage Zat Wang Binupi Amano. Masagi Apamba Utlak Pamatam the idea Allah Bukize Hairi Vanupa. Taruk Subado, yet ki couldn't be kibado or ye couldn't fall but kung handano, loneliness satakato with me. Tarit Subado, a chick but Allah gi Zikr Tawzeraga Mitludagi Pirang Sintaduno, Kapliba me. Kuntraga Taruk Suba Hadith. Hazrat Abu Huraira Raziallahu Anhunhai. Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Nahai Birame. Allah gi Zikr yaw khidaba masung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gi mathak the dar tha khidaba fam adude kayamat kin mita fam adudo yaw kiba mising adugi demag mangzen ngai masak oigane. Hawjuk makhoi bu kok pi ba natraga azab pi ba haibase Allah gi khuttlai. Kuntraga taret subah hadis. Hazrat Abu Huraira Raziallahu Anhunhai. Allah gi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nahai Biramme. Allah gi Zikr yaw the fam amado. Kana agumana yaw rabade. Fam madu mahaki the makto amang boygane. Aduga kana agumana numidang hipam matam da Allah gi Zikr tawdrabade. Asum hippa sisum haki the makta amang boygane. Kuntragani pan subah hadis.
Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu na hai. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na haibirame. Allah Ta'ala ge Zikr amasung Rasul sallallahu alaihi wasallam ge mathakta darud thakidaba fam maduda. Yaw kyo mising kayamat ki nimitta. Zikr amasung darud sharif ki sawab uraga fam maduge. Ningam daba fawrakane. Makoy sing do atop Neki sing di maram dagi jannat chatlabasu. Kuntraga mapan subah hadith. Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu na hai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hai biramme. Allah Ta'ala ge Zikr yaw do fam dagi hogalagliba mi sing do manam nam thirba asiba gadha ge manak dagi hogalak pagambane. Kayamat ki numita fam madu makoy gi damag may chak oikane. Kanaba may chak gi dori maram di majlis haiba asimaktabo. Ayambadu warim yawgalle. Masin maral laynabagi maram oihalli. Allah ge Zikr yaw krabade habidabasu yai. Nifus subah hadith. Hazrat Sa'd radiallahu anhu hai. Ekoi Allah ge Rasul sallallahu alaihi wasallam ge manakta fam lamme. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na haibirake. Nakoy gi manung dagi kana gomana nungti gi Neki lising amamam tan sinbangam loidra. Sahabi man hangache aikhoy na madu mataw karam na tan sinbangam gadori bano. Sallallahu alaihi wasallam na haibirake. Subhanallah samarak hayo. Masira Neki lising am ibigani. Amasung guna lising am kokpigani. Nung sirabe chalinausing. Ngasidi asi fawdang kangminarasi. Matangi tankakta hadis tarakam kangminarasi. Allah Ta'ala na ikhoy khuding ko hai zakrivo hadis kharasida amal tawbangam bagi pangal thona adu pinabi bo oisano.